tanda ka mo. O pangit Tuesday, limos, nung mag-miss ako, may kikit kami. Wala niya ako makapunta sa Saturday. Yung nakaloob na yung parish. Pag Sunday road nakakapagsimba ka sa ano, alam mo yung inyong community parokya ninyo, model community siya. Hindi, model community sa BEC. Magaling si Jake. Magaling. Pare-pareho lang naman kami.
Maya paabag po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banal a misa para king Martes ning ika-26 a Domingo ning karaniwan a panawon. Iyabe tala naman kaniting misa ring makatuking intensyon. Para king kaladwa ng Ernesto Tagle, king kayang 6th year death anniversary, Victor Carlos at Luz Bayani. Ingke katamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimunaneng, ingke katamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Robert D. Feliciano, kura paroko ning parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at Director ng Archdiocesan Commission on Catechesis ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Kilagidi pampo ning anak, po ning banala Espiritu, Amen. memalen, kambering banala anib, ning pibale-bale ning Diyos, ing grasya ampong kapayapan, mantabeyo ke kayungan. At keka antimurin. Ing ginu keng maya pumbalita, umeneng maglakbe, papunta Jerusalem, antimpawaga, keng pamanupad na king kaburyanan ning Diyos. Mitipon ang timong pamilya ning Diyos, kambe ning kapanaligan, ipanigaputa mo ing patawaran na katamo ning igpa, uling mitmuya king kamo ampong ganaka. Gino, pakaluluan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Gino, pakit meke kami ing pakalulu ampong lugod mo. At ibiyem mo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa ng katamo at kimpangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katasana kimbye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy pa ning ginuming Hesu Kristo, king kekang alang anggang pakalulu, bilalag mo ing sintingan ning kekang upaya, kapamilatan ning alampatanat mong pamamatawad karing kekang kasalanan. Mandatila sana karimpuso mi ing upaya naniting lugod, bang ayatad mi ing kekang pakalulu at ing kayarian mo karing sablang akakayarap mi. Itiyang adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Zacarias. Sa sabyaning ginung mayupaya, ing oras daratang na, potang ding taong ibat karing dakal a syudad, pasiratang la king Jerusalem. Detang manibat king metong a syudad, sabyanda karing menibatan karing aliwang syudad. Papunta kami Jerusalem, ban sabyan miya, ing ginung mayupaya, at ban manyawad kami, king keyang kalam. Tara, tuki koke kami, dakal lang tao at bansang mayupaya, ding pasiratang king Jerusalem, baring samban ing ginung mayupaya, at ban manyawad kalam keya. King panahon na ita, sabyanda, bisa kaming mirakayanan king mayap yung kalma, uling abalitan mi, king ing Diyos yu, at yu ke kayo.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing Dios at siya busal tamo, Ing Dios at subusal tamo. telakad ne ning Dios ing kayang syudad, king banal a bundok ning Sion, may gitneng kaluguran iting syudad, king kaysano pamang balen ng Hakob. O syudad ning Dios, kay kasanang pakiramdaman, king ing masabi mayapngan. Ing Dios at subusal tamo. Potang isalikot kula lagyo ring bansang mapamintu kanako. Iyabe ke ing Babylonia at Ehipto. Iyabe kya naman ing Filistia, Tiro at Ethiopia. Karing king Jerusalem manuknangan. Tungkol king Sion, ding tao karelang sabyan, king ding sablang bansa, kaya lang sasakupan, at gawanong masikanan, king kakatas-katasan. Ing Dios at subusal tamo. Ing Ginoo gawayang listahan da, ring bansa at karing memalen ning Jerusalem, iyabe nalangan. Ding sablang manuknangan karin, dalit la ang ponterak at karelang sabyan, ing sablang kanwanan, ake katamong tatanggapan king Sion, manibatan. Ing Dios at subusal tamo. Parangalan tayo ing mayap a balita. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimurin. pamamasa iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang milalapit na ing aldo ning pamanukyat na banwa, inari ng Jesus king lubna ing marapya Jerusalem. Pepadalayang tubod ang makauna kaya at deti mintala king meto nga baryo ning Samaria at si Jara ing sabla para kaya. Dapat ding tao ka rin tinggap uling apansinan de king papuntaya Jerusalem. Inyang ikit da itiri Santiago at wana alagad na sinabi rakeya, Gino, buri mo ing pati pa kaming api bang iba't banwa bang tampusan larete? Belik danong Jesus at si Biana nala at sinulong la king aliwang baryo. Maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ating ko pong adwang kutang, tapong mo munang kutang, mabilisan mo pong pakibat. Kaya kayo pong manalbe at makiramdam king kakatamo nga ridyo mas at deni pong kayabe ko keti. Yung po kailangan pakaisip-isip. Po. Noon sabihan dapat is the spark of the moment. Ang biglang lungog kang isip yung nga po. Potang kahit pong kadwang kutang isa follow-up, kita pong mumunang kutang. Niyo po yung kutang. Po. Sanong, sabihan, metong muna po, kayo pakadakal. Sanong lugal imburi mong panepupuntalan. Nakapili na kayo po. Tinakong isip. Kadwang kutang, bakit? Okay. Nabengi po kabang mag-prepare ko keng misa tamo.
At yung pong biglang minaus ka na ako. Sabi ko, kut nangang kipay ning minaus ka na ako nung nano'y maging pakibat na. Huling gagawa ko pong reflection, gagawang ko na yung homily. Anyang kayong ikutan ko po kaya, the same, sano ing lugal na buri mong pupuntalan. Sabi ko po kayo, mabilis mo ha? Kagad kami misi malambat, buri ko gad, makibat ka. Agad siya po may kibat. Bali po yung pakibat na, buri na po ka nung mumunta kayong beach. Dagat. Yawari po na. Kay, kita nga kay po, bakit? Nga ako po, kaburi mong ka rin pupunta nga ako po makayan. Magastos siya po yung tao ngayon. Hindi nga kaya sarili ko. Sabi na po ka na ako, ano po kano kanyaman itang potang abak? Nga nasasabi, akit may ing sunset, kutang kay itang angin, nga na pong makanyan, tang feeling mo ma-amaze ka king creation of God. Nung pakanano nang ang gawa ito. So, titimang ko po. Sabi ko kaya, sa munit ang anak mong panganay nga ako. Inaus na yung pinganak na. O kakilala ko po, parisyunar ko le. Kita nga kay po, the same question. Pakibat na po ka na ako. Mong, bisa ko mo tapalawan. Lalo yun, may social nga ako, buri ko mo taking koron nga na po. Bakit nga ako po makanyang kaya? Karim, nature mong. Itang nature ng papaitan dagat, nga na po makanyang sasabi. Kaya sabi ko, galing. O, saan may wali mo? Inaos niya pingwali. Kita nga kay pingwali. Sabihin ko po kayo, saan yung lugar na buri mong pupuntalan? The same response. Kempong dagat. Bakit dagat? Tabalo po nga na, basta't you can dagat nga na, makarap ko can dagat, bala mo, there is peace of mind. Nga na po sasabi niya po. Nang kaya sabi ko po, balam na para-pareho kayo pakibat nga na, may peace sabi-sabi yan namo nga na niya. Bala mo po as a family, bala mo karela, that is their way of looking at ita pong masanting alugal para karela. Ita po kanuing akakidan tulad siya. Kaya ba't po sinabi ra ka na ako, bakit kukutang mo amon, dala mo kami karen? Nga na, painawa na kayo. Nga ako po karela niya. Di po bala mo, karela, ilang pamilya, ita yung akakit ng something meaningful. Itang lugar na ito. Iwari po, ikayo, kung na niya po yung sarili yo, bakit ka rin kayo bisang mumunta? Ako po yung meging pakibat ko is, de pong parishioners ko, balo din, uling panay kong kukwento karela. Uling pari ko. Noon uling po siguro, at manakit kong peace of mind, nang kay answered prayers, anak ko po kaburi mumunta manawag. Andiyan kanitang alayo pa ing tiplex. 5 kang oras magbiyahe from Tarlac, labasa mo tang, gana-ganang traffic. Basta't miras ka rin, simba ka. Kaya mo sinimba, muli na ka. Ngarapin po. Bala mo para ka na ako po, tanga tsuwa ka rin when you pray. Bala mo itang yayapse mo king birhen, itang kay kang, bala mo sasabihan mo kang imamo, ipanamdaman mo. Ating matindi na po nito, retang prayers mo, maging tutula. They are answered prayers. Ngabi ko po, napinbala mo, and this is my way of thinking her. Ay, panikuanan ko pong panimumunta. Sisimba, mag-visit, pangadi, retang burin mapangadi. At mo pong meto nga pangadi na, napubiya ka na ako. Impengadi ko po, sana makapakyasawa ko. Biro mo po. Noon bala po para ka na ako. That is the place that I am so comfortable with. Tingarapin po sasabi. Pansinan niyo yung first reading from the prophets Zechariah. Ang po yung gospel tamo. There is one place na may mention na po nining propetang Zacarias. Ang po yung gospel tamo kan Luke. Nano po sabi na ning prophet kay katamo? Datang ka noong oras, dining ganang syudad dareti, muntala mo king meto nga syudad. At nanoyita meto nga syudad na amanwa na po, muntalangan Jerusalem. Tapos yung sinabi na, kay ba't nano pa pong sinabi na, uling sambata mo, king ginong mayupaya. At din yung syudad da rin nga na po, siguro po yung sasabihan ng Zacarias Kenny, din rin syudad na anenoman Hudyo, din yung syudad da rin king uling akakit ding upaya ng Diyos, makyabela, manyawadla naman kalam kaya. Nga na po. So, bala mo po, para king kekatang propeta at neking karagula kabaldugan, ing lugal na ning Jerusalem. Niwari po, gospel. Sabi na ning Ginoo, malapit na ingaldo ning pamanuket na banwa. Aliman po yung kamatayan na ya,
Nung pamanukit na banwa, ingamanwa na po. At inari ng Jesus, imuntay Jerusalem. Muntay Jerusalem, uyan yung kamatayan na. Ewari po. At nano pong gewada, to reach Jerusalem, metong pong masanting adalanan, siguro nga ako yan ang peka shortcut ini, dumalan la po sa Maria. At nanong tinubod na karening minunang alagad, to prepare. Magsadyala sa Maria, mekad stopover, tilang pipanganan, pipagpainawan before proceeding to Jerusalem. Nane po, kasi sabi na, munta kayo ka rin, magsadya kayo para kay katamong kailangan. Nano pong gewada, magsadyala, uning abaludo, muntala Jerusalem. Inuman may kasunduring Samaritano, ang poreng Hudyo. Ewari niya po, ay labis sa mumunta rin Samaritano king Jerusalem, they are always claiming that God is everywhere. Kailangan mo katpaking bundok kayan. Tapin po, din yung ding Hudyo, ito po makain din yun ang importansya rin ng Samaritano. Mitutwala pong pane when it comes to worship of God nga na po. Anyapin yung balo that they will go to Jerusalem to worship God nga na po. May edo po piyagan. Nanong reaksyon na po din nga doon may kapatid. Siyempre may insulto lang, may nasakit lang. Ala na kayo manggewang marok. O bala mo, binastos na kami. Da kaya boring para magpainawa mo, para mag-ating mo pitok na kan, bayo kay manik. Nga nano po sinabi ra, buri mo gino, pati pake ngape, patalang tampusan din taong arete. Muhala po. Nano sabi ng gino, Sibyana na lang. Kasi yung pupunta landa is Jerusalem. And what is Jerusalem? Nga napin po. It's the holy city. At karin sabi dapin kay katamo, potang lawin tayo, the act of Jesus going to Jerusalem is an act of love. Act of mercy. Pakalulu. Ang pong lukod. Willing to die. Nga napin po. Para ka rin taong makasalanan. Showing mercy and love para ka rin sabla. Potang kay, dini nga dua, in reaction da, sila bantala. Napin makanyan la po yung reaction na, Sibyana na la. Bakit? Kasi yung pamamuntada ka rin, mas show mercy and love para po ka rin tao. At ka rin ninuman nga rapin po siguro, napin siguro sabi napin ng kakatamong first reading, miyabe-yabe langan munta king Jerusalem nga na po, to bangkanta, puriyan yung Diyos. Bakanta, samba niya yung Diyos. O ni po, yung pamaglakbay ng Ginoo. For Him, importante yung Jerusalem. Mekat kitang-kutang-ko na rin, metong lugal na buri mong pupuntalan. Unin Jesus, buri na yung pupuntalan ng Jerusalem. Not only because of the temple, because it will be a symbol of His love for us. Isimbol na po nitang His mercy for all of us. Eta naman mo pumipunta Jerusalem, magastos. Ewari po. Pero nung nanda katamong ini, nakarinig peka malapit diring Jerusalem na pwede tamo munta. Di pong kekatamong churches. Ewari. At din pong metong mas matindi ka niti, the New Jerusalem. Yung tatapusan na banwa. Ewari. Ita sana yung journey papunta tamo. When we think of the best place na bisa tamo puntalan, okay mo po. Kaya ni King Yato, tingkang favorite pupuntalan na rugal, pero ewari mas manyaman that after all our difficulties, sufferings, challenges in life, sacrifices in life, ngarapin po sasabi, yung manyaman na puntalan after everything, ngarapin po sasabi kaya katamo, is our reward of heaven. Going home to Jerusalem, going home to the Lord in heaven. Bakit po heaven? Because it is a place of love. It's a place of mercy for us. Napin po, kapag nasan, yung magpakayap kay Tiking Yato, bang kanita datang ng aldo, ngarapin po sasabi, itang kayapan tamo, mayap tamo, milub king Jerusalem. Mayap tamong milub king kayaryanan ng Diyos, nga tamo po. Anyapin, ala pong mali ka rin kaya kayong piniling lugal, nung ikikang gad mo nga isip, meto nga pibanganan, siguro po matako ka. Joke mo po. Puta kaya kahit that is your comfort. Kanita kang may papaldan, ngarapin po. But bear in mind, aside from our pangkatawan tulad saya, sana didinan tamo mo naman ulaga, in kay katamong pangkaladwa, to reach heaven, the new Jerusalem.
Panalangin ding maldak. Kimbanal ay espiritu, miglalang at ginuning banal a kapulungan lilingap kaya kaban ning panahon at mumuna at mamong tutulak kayang sumulong ipayabot tala reting panigapu. Datang ka ikam pane mibabayo kareng sablambage. Datang ka, ikang panemi babayo, karing sablang bage. Datang ka, banala espiritu, kaladwaning banal a kapulungan. Tipunan mo king pamisan metong, at gawan mong mabunga ing pagal. Kapanayan, at nasa ning balang metong akalawok, king pamitipon ning sinodo, ngaming manigapu keka. Datang ka ikam pane mibabayo kareng sablambage. Datang ka, malambis alabul ning Diyos, akang Jesus, bibiyayad me ing undap-undap alablab, at babalik me sikanan, ing mebugbog at ambu, ngaming mamaus keka. Datang ka ikam pane mibabayo kareng sablambage. Datang ka, maglalang a espiritu, mibabalik ka ring me tanging butol, titipon ka ring me wala, at miyayatad, king pamakipagsalita, karing lengguaheng makakilala, king metong at metong, ngaming magparalampu. Datang ka ikam pane mibabayo kareng sablambage. Datang ka, milalablaba api ning Diyos, apadalise karing alang kapupuntalan apamisip, manyilab at manalili karing lungkot, ban maging tula nala, ning bayong pangabait, ngaming kaklis keka. Datang ka ikam pane mibabayo kareng sablambage. Datang ka, leguan ding mapakumbaba at ding maluka, italakad me ing malagong esposa ning kordero, king kapamilatan ding luwa, ring sablang malugod, king kapayapan, at daranop king hustisya, ngaming manigapu keka. Datang ka ikam pane mibabayo kareng sablambage. Datang ka, kapatawaran ning Diyos, at ibalik mo kami king kekang pangisnawa, misusut ke kami para king metong, makikasi, ngaming mamaus keka. Datang ka ikam pane mibabayo kareng sablambage. Datang ka, atalus a kabyaswan, at kapnuan mo kami karing kalam ning sinodo, ngaming magparalampu. Datang ka ikam pane mibabayo kareng sablambage. Datang ka, ayasahan a kapanayan, ning banal a kapulungan, at gisingan mo ring paninap, at nasa ning nayon king puso ning Diyos, aking mata ning tao, balo mo imposible, ngaming kakliske ka. Datang ka ikam pane mibabayo kareng sablambage. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan, at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa, ning kaya katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kaya katamong arkidiocese, at ring kapag nasanda, ring magdebosyon kang Beato Carlo Acutis, iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango nabye, ipanalangin tala king Ginoo. Datang ka ikam pane mibabayo kareng sablambage. Oy paming atsubanwa, balikdan mo rening kay kaanak, putputan mo ing kekeng kaymutan, iyugse ing pansariliming letyan, at ibuklat mong misnang lumwalas ding puso mi, anong nuno si selikos ding dakal pibandyan ning lugod, bang akawangis miya ing kekanganak, ing ginuming Hesu Kristo. Amen. Dalin tamo po para king pamagsadya karing ayin. Ngunit mo
Pagkariyang lahat ayon sa kalooban mo, makutos ka, Panginoon ko. Manalangin kayo kapatid, baiting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo, at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ning sablang pakalulu, tanggapan mo iting kekaming ayin at gawan mong meto nga sibol ning kanwanan para keka. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kekayo, At keka antimurit, itasyula rempusuyo. makatas nala king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan ka rin, oy pa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King lugod kay kayan lelanganin tao at yung mga intulid yang miparusan, king kay kang pakalulu kay kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan daring anghel at ding sablang kororing banwa, mitmong kapagmulanan lang sasamba arapan mo, ing siwala mi makisan metong sana king karela, kabang kakantareng mitmong tula, indalit ning kay kang ligaya, ngamingan pupuri. Banal, banal kayong Ginoo, Diyos mayupaya, mismo yung banal at inyabot kingker, kaligaya, Hosanna, Hosanna, king kakatas-katasan, wang darato, king lagyo, ng Ginoo, king lagyun ng Ginoo, Hosanna, Hosanna, king katas-katasan, wang darato, king lagyun ng Ginoo, wang darato, king lagyun ng Ginoo. Ika pinimbanal o igpa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nita, ipaniga puming itugtugme ing espiritu mo, antimon titipang ambun, karetingayin mi, bang pabanalanala, at para kay kami, gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi pa kanitambeng mi panganyayaya at bayo na ku sa lub dinaw nimbiena king pamaylas sa ampong kamatayana king wane ing tinape. Pepasalamata na kaampong pinuri piraso ne iting tinape dinwang ne karen kayan disipulo ngana konanyeti ikongan at kananye uling itiya ing katawan ko ammi daon para kay kayo. Makanya mo naman kay ba't ni ngapunan king waning kalis, pasibayo, pepasalamata na kampong pinuri, dinwang naiti kareng kayan disipulo nga na, kunan yiti, ikongan, at minumko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, indaya ning bayo at alangang gantipan, amibubu para kay kayo at para kareng sablan tao. Ban kanita, may patawaran lading kasalanan. Daptan yuiti, king pamigagana kayo, kanako.
Ipasyag tayo po yung misteryo ng kasalpantayanan. Kristo, meteka, Kristo sinubing kang mebye, Kristo datang ka, pasibayo king ka, wakasani panahon. Kristo, meteka, Kristo sinubli kang mebye, Kristo datang ka, pasibayo king ka, wakasani inyangeni gaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ang pompangasubi ng mebye, darawon mi yakikitin tinapenimbiyempo ning kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ampong sumuyo keko. Igamingan sana misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oyigpa, ing banal kapulungan mong makalaganap kim metu yato, bang miganapiking lugud kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, i Pasiano ing Obispo Merito mi, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ni minuna ng pepay nawa, kim pihong kapanayan kim pamanyubling mebye. Idala mula at ding sablang mayango na biye, king pakalulu mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo king ang karapat dapat magkamit kimbiye alang angga, bang kambe ninwa na Birhen Maria induning Diyos, kekem parangalan nating Birhen ning Santo Rosario, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe rin wan apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, Beato Carlo Acutis, at kambeda ring sablang banal ang mabibiyag kalugod-lugod ke kaking ke kabaning panahon, apurian ang pong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pokeya, kagum ning banalay Espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kimit mong kapanaligan kingigpa, mahusta mo po kaya, kareng amanong mituro kaya katamo. Ikabus mo kami kisablang Maroko igpa,
Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning pakalulumo, mitimawa kaming parati, ken pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, kisablang kaligaligan, kabang panayan ang pampagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming i Hesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko, babe ko ke kayo. Ay musa na babalik danding ke kaming kasalanan, nune, pansinan mo ing kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ng pampisan metong may agpangking kaburian mo, ikam mabibiye ang pumagari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginu, mantabe sa kapilanman ke kayo. At keka, antimurin. Iyang pangtaya po ining waga ning kapayapan, king metong at metong kapayapan po ke kayo nga. Nyo, ing kordero ning Diyos, nyo, ing milalako king kasalanan ning yato, nuwan la ring mayawos king apunan ning kordero. Ginu, ang matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at daing Kristo. Amen. In omnibus amare, in omnibus
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, ay makatanggap communion king physical aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emusana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Sama-sama nating dasalin ang panalangin kay Beato Carlo Acutis. O Ama, pinagkaloob mo ng maalab na pagpapatotoo ang kabataang lingkod mo si Carlo Acutis, na ang Eukaristiya na sentro ng kanyang buhay at pang-araw-araw na gawain, at dahilan din upang ang iba ay mahalin ka ng higit sa lahat. Pahintulutan mo nawang mapabilang siya sa hanay ng banal ng iyong simbahan. Pagtibayin mo ng aking pananampalataya, palusugin ang aking pag-asa, at muling palakasin ang aking pagmamalasakit sa kapwa, ayon sa halimbawa ng binatang Carlo, na namuhay sa iyo, na umunlad sa mga ganitong kabanalan. Matanggap ko nawa ang biyayang hinihiling. Nagtitiwala ako sa iyo, Ama, at sa inyong buktong na anak na si Jesus, sa Birheng Maria, aming masintahing ina, at sa pagdalangin ng iyong lingkod na si Carlo Acutis. Amen. Beato Carlo Acutis, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Uy paming malugod, manano na sanang iting Eukaristiya, anong numi papasyag ing kamatayan ng Kristo, pagdala na king kaligtasan, at gawa na kaming metong kambe na king ligaya, uling ginuya, manggaman king alang-angga. Amen. Ing ginu mantabeya ke kayo, At keko antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, kilagyunig pa, poning anak, poning banalay Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, intulaning ginu, yasanang maging si kananyo. Salamat, King Diyos.